kikakuluhelwa lusu kitumela taulonya kwe kirata ene angkokham munati khurata khakwe Huite pisitse Calvary Jesu tam khote Jesu tam khotile Kitsala ebu ikanyo kikakuluhelwa lusu Kitsamayahu si poifo Witumelo momu looking Zulu felong ya ubona Jesotala me Calvary Jesotam khote Jesotam khotile Kitala Kitala ya Jesu tam khote Jesu tam khotile Kitala ya kikakuluhelwa lusu Kuatkan kisah kita yang itu Re
wonder how I'll feel that day when Jesus comes and we say goodbye to this life on earth and fly away and land on glory land. At first I'll think must be a dream to see the angels all around and see the saints who've been gathered from planet Earth. It's too good to be true. But then I'll feel like I'm not worthy to stand before the throne of holiness. But Jesus smiles and says to me, welcome, well done, my child. Then all the saints shall join to sing Hosanna, Hosanna to the risen Lamb, the Lamb who once was slain for us. hallelujah. Oh, worthy is the And all the saints shall join me. shall join to sing. They sing Hosanna to oh, the risen Lamb, the Lamb who once was slain for us. Hallelujah. Oh, worthy is the Lamb. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Glory to the Lamb that was slain. Hallelujah. Hallelujah. You are worthy to be given praise. Hallelujah. Oh, hallelujah. Glory to the Lamb. Praise and honor, glory and power belongs to Him who sits on the throne. Bless your name, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah to the Lamb. hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Glory to the Lamb that was slain. Hallelujah. You are worthy to be given. Time with God's word and prayer. And dedicate your time to helping fulfill the mission of the church and also to alleviate the suffering of others. Tithe, offering, worship, mission, compassion. Sa bosome kabelo boboledi go nna lebole le go nna kutlwelo botlhoko. Start doing this whether you feel like it or not. Simolola go dira mo o go ikutlwa kana o sa ikutlwe. Then observe over the next few weeks how much your love for God will increase. O bo lemoga gore e tare mo bekeng tse di sekae tse di tlang lorato la gago mo modimong lo tla oketsega go le kana And kang. how much easier it will be to follow Jesus. Mme go tla nna motho go jang gore o sale Jesu morago. For where your treasure is, there your heart will be also. Gonne ko matoto a gago a leng teng pelo ya gago e tla nna gone koo. You have to put God first. O tshwanna ke go baya modimo ko pele. Your faith inspires us today. Tumelo ya gago ya re sosoetsa gompieno. Jesus gave up everything to redeem us, and his love compels us to put his kingdom first in our own lives. Jesu o na latlhegelwa ke tsotlhe gore a re rekolole mme lorato la gagwe lo a re sosoetsa le re kgorometsa gompieno. As the deacons collect the tithes and offering, we are challenged to put God first. Ga badiakone ba busa sa bosome le kabelo re go ithuwa gore re beye modimo ko pele. Let's pray. Moleko la rato re tsa sebaka se go lebogela ba ba lo nang re ha tsatsi le tsatsi modimane
re lebogela sabata sa go se se molemo modimo wa ka ke kopa gore o re thuse ntate re kgone go rorisa ka dikabelo tsa rona le ditithe tsa rona modimo wa me nna le rona ke a rapela amen. Wonder how I'll feel that day when Jesus comes and we say goodbye to this life on earth and fly away and land on glory land. At first I'll think must be a dream to see the angels all around and see the saints who've been from planet Earth. It's too good to be true. But then I'll feel like I'm not worthy to stand before the throne of holiness. But Jesus smiles and says to me, "Welcome, well done, my child." Then all the saints shall join to sing Hosanna, Hosanna to the risen Lamb, the Lamb who once was slain for us. hallelujah. Worthy is the And all the saints shall join me. shall join to sing. They sing Hosanna. Oh, Ka nako e re tla le itsise ba ba gapele ga lona. At this time, we shall introduce the panel up front. Thapelo ya ntlha re hile ke Timothy Tim. Timothy took the first prayer. Motoloki wa rona ke Mma Mokalake. I am the interpreter, Motshwarateu ke nna Rosina. the pulpit manager. Moreri wa rona mo tsatsing la gompieno e tlabe e le moruti Kgwane. Re tla mmona ha a ema. Okay. And ka nako e re tla tsena mo nakong ya thapelo re tla hiwa ke Mme Masinkala morago ga yone moruti wa rona o tla ema. Can this thing go down? Can the church kneel? We are praying. Our eyes are closed.
Father in heaven, we come in your presence in the early hours of the Sabbath. We recognize you, sovereign God, for your faithfulness and your goodness, that truly there is none that has been good to mankind except you. For you alone, Elohim, remains God in heaven, on earth, and under the sea. And as we come, the family of Muswedi, to give you a praise and adoration this morning, we recognize you as the only true God. Father, we plead and we come in your presence to ask that the meditation of our heart and the speech of our lips become acceptable in your sight. Forgive us, O Lord, for we have been wayward during the week. We are a people that are prone to sin. Our mind, our legs, and our hands are swift. And this morning we come as a family, Father, to say, don't cast us away, but embrace us through the coat of many colors of Jesus. That the blood of Emmanuel that has never lost its power may cleanse us anew. We have been beaten back and forth from the time we left this place until now, when we've returned the whole week, we have been battered. But we come in your presence where there is healing, because by your stripes we are healed. We come in your presence where there is forgiveness, because mercy kissed justice at the cross. Thank you for the place called Calvary, because it's just at that place alone that we have come with aspiration, with encouragement that today we will not go back the same, but you would have touched us. And you'd have healed us, not just physically, but spiritually as well. Each, Lord, you've got your children that are not well. There is a number of people we have been praying for that are not well. Lord, we bring them. We remember the man at the pool of Bethsaida. We remember the friends that was roofed down through the roof in the house for healing. We remember the woman with the issue of blood. It is through the same Jesus, your son, that walked the streets of Nazareth, that healing took place. Is there no God in Israel that healing cannot take place? You answer yourself and you say you are the balm of Gilead. We bring them, oh Father, from every member of this church, young and old, that are not well, that you may touch them and you may heal them. Thank you, Lord, for we know healing is on the way. We want to thank you also for those that have traveled, and we want to pray, Father, as people begin to travel, that you give them traveling mercies. It's only you that can take them from this place to their destination. And Father, according to your mercies of riches of traveling, may you pilot them back as we meet again in January, according to your will. We want to pray in a special way, Lord, for the stewardship department, which represent each and every member of Muswedi. We pray for our tithes and offering, Lord, that we ask that, Father, may you give us faithful hearts. You are willing to teach us, oh Lord, how to give you a faithful tithe and a faithful offering. But we have failed to position ourselves because of the cares of this world. Oh dear Lord, every time we look at our bills, we look at our issues, only fear overcomes us and we fail to be faithful. How I pray, Father, that this afternoon, this morning, you will give us a spirit, Lord, of no fear, but a spirit of a sound mind. The sound mind to understand that you are a faithful God that will never withhold anything good from us. Therefore, give us the stamina to hold on and to return the faithful tithe and offering before you. Dear Lord, we want to put a big list before you. But the biggest list we can ever ask you this morning is save us into your kingdom. Save us into your kingdom. When we finish today, Lord, may we know that we have been with you.
May we see that we have sat and you have walked through each pew, from the youngest in this church to the oldest today, and know that we have been blessed, including those that are on YouTube and are on Zoom. May you give us a blessing. We want to present your servant, Pastor Mkwane, that as he stands up to break the bread, may we be full from this table. May we be blessed. May we be rebuked. May we be reconciled. And may we be saved into your kingdom. This is our asking. This is our cry as we pray through the name and the only name, the name of Jesus. Amen. I want to apprehend my emotions as I speak the word of God to you today. Ke batla go tshegetsa maikutlo ya me yaka ke bua le go kwala Modimo ke le le bolela gompieno. Do you remember when this church was worshiping at the CJSS? A lo a gakologala ga ne phuthego e obamela ko sekolong. Do you remember the moments we shared and the growth that has taken place since that time? Lo gakologala nako e re neng ra nna mmogo le yone le kgolo e diragetseng ga e sa le nako eo. Do you remember the move from that place to this place with uncertainty? Lo gakologelwa re huduga ka kwa le re ta ka kwano go na le ketsaetsego. Do you remember the fundraising that was done right here? Lo gakologelwa go kgobokanya madi mo re neng re go dira hela gonega. Do you remember the time we went to Ramutswa to pray as a district for the fundraising that we should all participate in to complete our church structures? Lo gakologelwa jaaka kgaolo re ne ra tsamaya ra go rapela ko Ramotswa re rapella gore dikago tsa rona mo kgaolong di hele. Do you remember the number of people that we have lost over the years, even during the pandemic? Lo gakologelwa batho ba ba re latlhegetseng dingwaga jaaka di ne di ntse dita le ka nako ya leroborobo. Do you remember the number of pastors who have come in and have been given other churches as they journeyed in their ministry? Lo gakologelwa baruti jaaka ne ba tsena ba tswa ba hetela ko diphuthegong tsa rona tse dingwe ba ntse ba le mo bodireding. Do you remember the time when it was announced this building is fully paid for? Lo gakologelwa nako e neng go ntisiwa kitsiso gore ka go e jaanong e dueletswe gothe ga sa tlhole re kolota. I don't know how far your memory takes you back, but I want to tickle your memory not only to the things that have happened in the past, but to the fact that this morning, do you remember you woke up into the newness of a new day? Ga ke itse gore tlhaloganyo ya gago e go isa bokgakala bo bo kae ka go gakologelwa, mme ya ka re gakologelwa ke batla gore o gakologelwa sengwe se le sosi a o gakologelwa gore moso wa gompieno o tsositswe. Do you remember when you opened your eyes? I want you to imagine getting into a new day and being ushered into the newness of another fresh day, and you chose to be a victim of grace. O gakologelwa o bula matlho o amogela moso monte o bo o ithopela go nna motswa sethabelo wa tshegogatso. If you remember these things, Ga lo gakologelwa dilo tse, may you give the Lord a hearty amen. lo ka neela morena a go nne jalo yo motona. You know, the problem with Yo, preaching Samapelo. during the pandemic is that you will never see people's mouths. Kana jaanong kgwetho ka go rera ka nako e ke gore ga o bone le melomo a batho.
So I know that some did say aloud, amen. Some say the soft one, but I know your temperament was your measure. mme ke a itse gore bangwe ba ne ba bua amene o motona bangwe ba mmuela kwa tlase mme kana ka ga o dirilweng ka teng le gone go na le phete. Ladies and gentlemen, friends, relatives, young people, elderly, it is my pleasure this morning to greet you all in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior. Bomme le borre masika le ditsala bašwa ke boitumelo go ke le dumedisa ka leina la ga Jesu mosa wa gompieno. We must count ourselves blessed. Re tshwanetse re ipale re le lesego. The times are difficult, Dinako di thata. but God is faithful. Modimo o boikango. The times are hard, Dinako di thata. but God knows what He is doing and what He allows for our good. Modimo o itse sa se dirang ebile o itse gore o letelelela eng. It may seem as if God is not watching you. Go ka lebega nkete Modimo ga a go bone. But I would like us today to open our spiritual eyes so that we leave the darkness around us and enter into His marvelous presence. Mme ke batla gore re bule matlho a rona gore re tle re gwantele mo boleong jwa gagwe. So, I would like us to turn our attention to the Bible. Ke batla gore re ye ko Baebeleng. I would like us to read together, and I would like us to participate in this worship session. Ke batla gore re tseye karolo. Matthew 25. Matayo kgaolo a masome a mabedi le And let's botlhano. scrutinize this text. Re be re lebelela. Verse 13, 25, verse 13. Matayo kgaolo a masome a mabedi le botlhano. I'm delivering a message of prophecy. Ke bua ka molaetsa wa ponelopele. I'm delivering a message of this contemporary era. Molaetsa wa nako e ya gompieno. I'm delivering a message that must wake us out of our slumber and see the realities around us, Banyana. Nako e leng gore e tshwanetse gore e re ntshe mo borokong ja rona e be re bontshe ha re leng teng. So that Lala and his friends and all of us who are here today may realize there is no more time to waste. We must appropriate ourselves before Jehovah. Gore re te re bone gore rona le ditsala tsa rona mo nakong e re leng mo go yone re tshwanetse gore re tsholetse Jehova. So that as Bui goes to work, as she goes to her friends, one thing must remain clear in our hearts. Gore ha re ntse re tswa ra ditirong ha re kopana le ditsala tsa rona re itse gore go na le tiro e tshwannang ke go. And as Rosina gives me water, it must be very clear in everyone's mind Go tshwanetse gore go be go le mo tlhaloganyong ya mongwe le mongwe that we are living in the last days. gore re tshela mo nakong ya bone. You remember when we accepted Jesus, the preachers back then would say Maranatha. Re gakologela gore ha re amogela Jesu ba re ka nako eo ba tabo ba re Jesu o eta. And they would say this with all their might. Ba tabo ba bua mo ka nonogo ya bone yothe. And also tell people and warn people of impending doom. Ba bo ba thagisa batho ka tshenyego e tang. Before we get into that, let us check what the Bible says. What does God say today? Pele ga re tswela go a re lebelleng re thodumeleng gore Baebele yone Modimo a re. Matthew 25, verse 13. Matayo kgaolo a masome a mabedi le botlhano temana a lesome le boraro. Martim, watch therefore. Elder Tim, watch therefore. Ke gone disang. Mr. Sinkala, watch therefore. Re Sinkala disang. For you know neither the day nor the hour Gonne ga lo itse nako le ha ele letsatsi in which the Son of Man is coming. le morwa motho a tang ka lone. Let's do a simple research in the house of God. A re direng patisisonyana mo ntlong ya Modimo. Have you ever had people give you a time and a day in which
they expect Jesus to come. a lokile lo a utlwa batho ba le neelang nako e ba solwelang gore Jesu a tla ka ene? Come on. Have you heard of such a time? A lokile lo a utlwa? I don't know, about 10, 14, 15 years ago, Ga ke itse dingwaga tse 15 tse di there was a girl in Chitungwiza go ne go na le morwetsana yo ko Chitungwiza in ko Zimbabwe. And Zimbabwe. Botswana went into the buses to go and see a little Jesus in the form of a girl. Batswana ba ne ba palama dibese ba tsamaya ba Zimbabwe ba go bona morwetsana ba re o Jesu. The Bible tells me when they tell you he is here, do not believe them, because the Bible says when he comes, all eyes shall see him. Baebele ya re ha ba lo raya ba re o ka gale lo ska la tsamaya ka gore Baebele ya re ha ta matho otlhe a The tama. Bible also says when he comes, there will be the voice of the archangel. Baebele e bua gape gore ha ta go tla nna le loshala ba le lentswe la When they Molekgelo o told me Motona. that there is a girl who is Jesus in Chitungwiza, I asked them, have the dead in Christ risen? E rile ha ba ntha ba re go na le Jesu wa morwetsana ko Chitungwiza ka ba botsa gore a baswi ba tsogile. I also asked them, Ke ne ka ba botsa gape where is the earthquake? Where is the falling of buildings? goromale ha se le go wa ga dikago go kae Where is the trumpet of God? lonaka la Modimo le kae? You and I are living in the last days. We must not be deceived by anything. Re tshela mo malatsing ya bogelo ga re a tshwanela go tsiediwa ke se 10 virgins, makgarebane a lesome 10 beautiful young ladies makgarebane a lesome a mante who went to meet the bridegroom. ba ba neng ba ile go kgathantsha monyadi These virgins are the friends of the bride, ditsala tsa monyadi members of the church, maloko a phuthego who individually respond to grace. ba ka bongwe ka bone ba ne ba tsibogela tshegogatso. The bride is not mentioned in this story because it is not necessary for the illustration. Monyadi ga a supiwe mo polelong e ka gore ga go tlhokagale gore go lemose batho. The bridegroom is Jesus. Monyadi ke Jesu. And we enter into a celebration where Jesus is about to marry the bride. Monyadi ke Jesu, mme jaanong ke Jesu yo o tla togang a nyala monyadiwa. And so these virgins would wait so that when the bridegroom appears, they enter into the celebration and there is festivity. Mme makgarebe a letile gore ha monyadi a tla ba te ba tsene nae mme go jewe moletlo. Then they go, they all wait as 10, as a group, as a club, as a gang, as the girls. Bothe ba letile e le makgarebane e le ditsala e le lebandla e le barwetsana. And so they all wait. Let's unravel the characteristics of these 10 virgins. Jaanong a re lebeleleng dipopego tsa makgarebane a lesome ya. All these 10 virgins looked alike. Makgarebane a ke makgarebane ba a tshwana. There is no observable difference among them. Ga gona sepe se se ba harologanyang. And so because they all looked alike, Mme bothe ka ba lebega ba tshwana. they became comfortable in the numbers. Ba bo ba itumela ba susologa mo dipalong. Have you been there? A o kile wa nna gone Where mo. because the majority are doing wrong, you feel like because I belong to the majority, we can baptize this act of wrong. Ga e rileng bontsi bo na leng bone ba dira bosula o bo akanya gore bosula bo bo ka kolobediwa. You don't know the dynamics of each individual, but because you're all together, it's okay. Ga o itse gore bongwe ka bongwe ba batho ba bantsi ya mme ka gore le mmogo go siame. Do not feel comfortable in numbers. O se ka wa ikutlwa o babalesegile mo Do dipalong. not feel comfortable as Adventists and thinking we are all going towards one destination. Some are here to mark themselves present. The Bible says they have a form of godliness, but they deny the power thereof. O se ka wa ipela ka bontsi ka gore ba bangwe ba tlile go itshupa hela Baebele ya re
ba tshwere setshwano sa tumelo mme ba gana nonogo ya yone. Monna Tsia, let me disappoint you today. Re kitso nte ke go swabise gompieno. Quantity is not quality. Bontsi ga se mo go tlhwatlhwa. We all look alike. We're all virgins. We are all waiting, but we are not all waiting the same way. Ra tshwana re lebega re tshwana rothe re letile mme ga ra leta ka go tshwana. We look alike. Ra tshwana It looks good. go lebega go le molemo. The vibe is wonderful. Go monate. We look at each other. The drip looks good. Ra le bana wa itse go monate. But are we all destined towards the same place? A mme gone ra lehelo le le tshwanang. Or there are some who are buledisaring us. Kana go na le bangwe who are accompanying us. Number two, Sa bobedi, they all took their lamps. Did they do that? bothe ba tsaya dipone tsa bone a ba dirile Let's jalo. agree. Did they all take their lamps? A bothe ba ne ba tsaya dipone tsa bone. Common possession. Ba na le se se tshwanang. They all had a common objective. Bothe ba ne ba le mo monong. They went to meet the bridegroom. Ba ne ba ile go kgathantsha monyadi. They all had oil in their lamps. Bothe ba ne ba na le dipone lookwane mo diponeng tsa bone. They had common resources. Ba ne ba na le ditsompelo tse di tshwanang. They all slept. Bothe ba robala. I get it's natural for you when you are tired, the body will decide to rest. Isn't it ke tholego gore ha mmele o lapa wa ikhutsa? And guess what? Mme jaanong lebelelang se. The bridegroom decides to come at the unexpected hour. Monyadi a ba ata ka nako ya sa sologelwang. And when he comes at midnight, Ha ta bosigo gare. some are ready and some are not ready. Bangwe ba iketeditse, ba bangwe ga ba iketetsa. Let me tell you, friends, Ante ke le bolelle ditsala. you will not be saved by the type of relationship you have with your mother. Ga o ka ke wa bolokwa ke botsalano jo na neng jone le mmago. You will also not be saved on account of the relationship that your mother has with God. Ga o ka ke wa bolokwa ka botsalano jo mme mmago a na leng jone le Modimo. You must have personal holiness. O tshwanetse o nne le boitshepo ja gago. You must have personal preparation. O tshwanetse gore o bo ipaakantse wena. Your character must be dressed down with righteousness so that you may be equipped to live fairly with other human beings. Popego ya gago e tshwanetse e be le ka tsela e leng gore o tshela sentle le batho ka wena. One thing they did not have Sengwe se ne ba sena sone in common se neng se sa tshwane. is enough oil supply. Lookwane le le lekaneng. I want to tell you that this oil Ante ke lo bolelle gore lookwane le is no ordinary oil. ga se lookwane le le tlwaelesegileng. This is the power of God that sanctifies us Ke nonogo ya Modimo e re ntagatsang. because of the justification that took place, Ka ntateng ya tshiamiso e e diragetseng. so that we may be ready for glorification. Gore re be re ipaakanyeditse go thatusiwa. There are some here Go na le bangwe gone who think that once saved, always saved. ba ba dumelang gore ha o bolokilwe o tla tswela ntse o bolokile. I want you to know, dear friends, Ke batla gore lo itse you ditsala. need to have a constant supply of oil. O tshwanetse gore o tswelle o ntse o na le lookwane. I must submit also this afternoon Ke tshwanetse gore ke This lo morning. itsise gape moso wa gompieno. that as they did all these things in common, Ha ba ne ba dire dilo tse tsotlhe, let me say to you, ante ke go raya ke let me re, put it to you, ante ke go beye pele. uniformity does not mean equal preparation. Go tshwana ga gore gore rothe re ipaakantse ka go tshwana. It doesn't mean that when we all look alike, Ga gore gore ha re rothe re lebega e ka re ra tshwana. looking good, Re lebega re le bantle, smelling good, re nyenya. this cosmetic look
is nothing but the inward person is what God looks at. Ditebego tse tsa kwa ntle ga se sepe, Modimo o leba mo teng. This is why the agenda of church business is not about Hugo Boss and what car you are driving. The agenda is mission. Ke sone se e leng gore phuthego yone pitso ya yone ke boboledi. So we must not dwell on the nitty-gritties. Let's stay on course and bring people to Jesus Christ. Ga ra tshwanela gore re be re leba tsele, re tshwanetse gore re be re tsepegile matho a rona mo go tliseng batho ko go Keresete. I also want to submit to you. Ante ke lo re ke re gape. Do not use the standard of other people to prepare for the coming of Jesus. Lo se ka lwa dirisa seemo sa batho ba bangwe go ipaakanyetsa go tla ga Jesu. Use the standard of Jesus. Dirisa nonogo ya ga Jesu kana seelo sa ga Jesu. Individuals Mongwe ka bongwe make mistakes. ba dira phoso. But let me tell you the good news. Ante ke lo bolelela dikgang tse di In the molemo. streets of Nazareth, Mo mekgwatheng ya ko even Nazareth in Galilee, le kwa Galilea there was a young man go ne go na le lekana who became a man yona ta go nna monna and chose to take everything for you and me. a ba ithopela go go tsela sengwe le sengwe nna le wena. He is the standard. Ke ene seelo. Therefore, Jalo he do not be lulled and stupefied or fooled by the smell and the looks and the dress code. Look at Jesus. o se ka wa ba wa o tsedisiwa wa bokaladisiwa kana wa tsiediwa ke monko le ditebego tsa motho lebelela Jesu. At midnight, Gare ga bosigo the virgins are all chilling. makgarebane ba ba iketile It's cool, it's wonderful. go didimetse go ritibetse Others are sleeping. bangwe ba thulametse All the virgins are stricken with fatigue. mongwe le mongwe o lapile They are waiting. ba le tiro. But at midnight, Mme gare ga bosigo when you least expect, o sa sologela the bridegroom appears. monyadi wa goroga. Then 5 realize we do not have enough spiritual stamina to contend with the journey of the destination. Ba le batlhano ba lemoga gore ga re na nonogo e e lekaneng ya semowa go tswelela lo loeto. They don't have enough oil. Ga ba na lookwane le le lekaneng. They did not prepare. Ga ba ipaakanya. When they were supposed to prepare, they want to put on their eyelashes and extend their hairs and look good and do all the nice things that we love. Ga ba tshwanetse go ya go ipaakanya ba bo ba go ipaakanya dintshi ba baakanya meriri bo ba togela tse di botlhokwa What ko is the morago. use of preparing for looks when the heart needs Jesus? Tota mosola go ipaakanya ditebego mme pelo yone e tlhoka Jesu ke eng? Rather, have Jesus Nna le Jesu so that you can have it all. gore o tonne le gothe. And when you have Jesus Mme ga o na le Jesu and accept his power, o bo amogela nonogo ya you gagwe. will have enough spiritual stamina to journey on. O tla nna le nonogo ya semowa go tswelela pele. So woe unto you Mme ga bo go latlhega if wena your looks have gone to your head, ga ditebego tsa gago di go ile thogong because that is nothing. ka gore moo ga se If sepele fela. anything, Ga e le sengwe use your looks to attract many more virgins to the bridegroom. dirisa ditebego tsa gago gore batho ba kgatlhwe ke Modimo. At midnight, Gare ga bosigo it is our baseless supposition that Jesus will not come that betrays us into carelessness. ke go tlhoka go itse le go nna podimatseba ga rona mo go re tsietsang gore Jesu o re dira gore re be re le ha gare ga tsietso le What tsamo. amazing. How many times have you been told that Jesus is coming? O boleletswe ga kae gore Jesu o eta shongo. How many times have you been told Gantsi go le kae that Jesus is coming? gore Jesu o eta. Ufile, how many times have you been told that Jesus is coming soon? Filo o boleletswe ga kae gore Jesu o eta.
Masibusan, you have heard this all your life. o utlwile se lebo botshelo jwa gago jotlhe Bully, you have heard about it. Akim, you have heard that Jesus is coming soon. lo utlwile gore jesu o eta bolela keng The Maranatha motif is alive among the preachers of the last day church. jesu go taga ga jesu go a tshela mo barering ba But let me ba tell bangwe. you, mme te ke le bolelele repetition must not lose the fact that we repeat these words. These words must not lose value. go boelela magoko a ga go a tshwanela gore go a dire gore a latlhegelwe ke boleng Do you know when somebody keeps saying bad words to you, you simply begin to accept them as a norm because of repetition. kana ga magoko a ntse wa bolelwa gantsi le ga a le maso hela wa amogela hela gore a go tlwaelesegile Can I say it with new meaning today? a nka go bua go na le boleng jo bo farologaneng gompieno Jesus is coming again. jesu o eta gape You don't know the hour. ga re itse nako You don't know the time. ga re itse nako But one thing for sure, mme selo se re ka se one tlhomamisana day, tsatsi lengwe Michael shall stand up. mikaele o ta And ema when Michael stands up, ga mikaele a ema we shall say, let the goats go on one side. o ta ba re a dinku die ntlha e nngwe Let the hela. sheep go on one side. a dipudi die ntlha e le nngwe Let the hela. goats go on one side. dipudi die ntlha e le nngwe Let hela. he that is filthy remain filthy still. a yo leswe a sa lantse a le Let leswe he that is just remain just a still. yo tshiama a tswelele ka tshiama My ya gagwe. prayer for you today, thapelo ya me gompieno ke and the gore- Holy Spirit is a record of this transaction today. mme mo boitshepo ke ena a tsang gompieno ke ena a kwalang May you and I appropriate our behavior. a rothe re baakanye mekgwa ya May you and rona. I appropriate our attitude of waiting. a rothe re baakanye mokgwa ya rona wa go leta We will be judged individually. re tla bo re a tholwa ka bongwe ka bongwe Therefore, don't seek to claim the daily power that comes from God. mme jaanong o se ka emisa go kopa nonogo e tlang tsatsi le tsatsi kwa modimong So, jalo he let's give them a few marks. a re ba neele matshwao a se ka I henyana get they realize that they do not have enough oil. ba ne ba lemoga gore ga bana lookwane What did they do ba bo ba dira eng at midnight? gare ga bosigo That's a bit foolish though, right? At midnight. At midnight, ga gare ga bosigo gare you go and look for oil. wa go senka lookwane Which business is open at midnight? ke marekisetso a he a bulwang gare ga bosigo At midnight, gare ga bosigo they were lucky. ba ne ba le lesego They went out. ba tswa And when they got to the wherever they had gone to, we don't know. ga re itse gore ba ne ba kae gone ko neng ba ya teng They came back. ba boa When they came back, a ba boa the door was closed. lebati la bo le tswetse Hence the sermon title. ke sone se thero e reng Are you in or out? a o mo teng kana o kwa Are ntle you in or out? a o mo teng kana o kwa ntle Will your carelessness lead you to a closed door, or will your carefulness lead you to an open door? a go tlhoka go kgathala ga gago go tla go tisa mo lebating le le butsweng kana mo go le le tswetsweng When they got there, ga ba goroga gone kwa what did they do? ba dira eng They knocked. ba They kokota knocked ba kokota until their knuckles were painful. go ithelela ba setse ba lapile Did they have an opportunity to enter? a ba ne ba na le sebaka sa go tsena Was the door closed forever? a lebati ne le tswaletse ruri The bridegroom was inside. monyadi a ba a le mo The teng festivity was taking place. go bo go le monate ka ko teng Inside, it was beautiful. ka ko teng go le gontle Celebrations were going on. go ipelwa go le moletlo All these years, dingwaga tse tso you preserved your virginity. o ne wa ipa o le lekgarebe But your virginity alone mme jaanong go nna lekgarebe ga gago will not allow you to enter to the door. ga go ka ke ga go tsenya mo You lebakeng. need to be prepared. o tshwanetse wa bo You've been ipaakantse tithing all along. Onalena. o ntse o busetsa bosome You've been coming to Sabbath all along. o ntse o ta sabata le sabata You've been smiling, o ntse o nyela looking good. o lebega o le montle But come to the time when the oil
that you need to sustain you in this Christian journey, lo and behold, you have nothing. o tlhoka lookwane le le ntseng le go tshegeditse. Please Tsweetswee, do something now dira sengwe gompieno, and prepare your oil. ipaakanyetse lookwane. Get drunk with Jesus now. Pagwa ke Jesu Get gompieno. drunk with the Holy Spirit now O nwe mo o itshepe gompieno. and see what will happen for you. O bo o bona se se ka go diragala They knocked. gompieno. Ba kokota, The door was closed. lebati la boletse. There were some 5 inside, Ba ba tlhano ba le mo teng, 5 outside. ba ba tlhano kwa ntle. I want to submit to you now. Ke batla go le bolelela gore Diligence in the future cannot atone for negligence in the past. go nna podimatseba mo bokamosong ga go ka ke ga emela go ikgatholosa dilo mo nakong e e fetileng. After they saw gore they don't have oil, Ba ne ba lemoga gore ga bana oil, then they went to the marketplace. ba bo ba ko Let's marekisetsong, give them 50% for that. ga re ba neele 50%. That was diligence. Sephato mo lekgolong. That was diligence. Go mo e ne e le go nna podimatseba. But Mme all these years you have existed as a virgin, as a church member, dingwaga tsotlhe o ntse o tshela o le leloko, your negligence go ithoka maikarabelo ga makes gago, your diligence nothing. go dira gore go nna podimatseba ga gago go be se sepe. Please Tsweetswee, don't start counting the number. Some of us boast the number of years we've been church members. I've been a church member for 40 years, 50 years. What is the result of that quantity? bangwe ba rona re tabo re bala dingwaga tse re dintseng mo kerekeng, re ipotsa gore re ntse re di masome a mane, go mo maduo a gone ke eng? Some of us are dying as we live. Bangwe ba rona ra swa jaaka re tshela. As we continue to live, walking, Ha re ntse re tsweletse re tsamaya, we are steadfastly going towards our death re tsamaela ko lesong la rona because we lack the oil of Jesus. ka gore ga rena lookwane la ga We Jesu. lack the power of Jesus. Re tlhoka nonogo ya ga Jesu. Dear friends, Ditsala, let me submit 4 things nte ke lo neele dilo di le 4, and then we can commit ourselves to the Lord. re be re itshwaela Modimo. All here Bothe ha have an equal chance to salvation. Amen. ba na le re na le mo go lekanang ga poloko. Make use of the time. Dirisa nako. It is not enough. Ga go a lekana. Number 2, it is not enough Ga go a lekana to belong to the visible church. gore o bo le leloko la phuthego e bonalang. Belong also to the invisible church, Nna leloko la eo e sa bonweng, so that even in darkness you are still a member of God's church, gore le mo lehihing o ntse o leloko la and that you are walking steadfastly. le gore o tsamaya dikgato tsa go di le We mo must siameng. pay attention to the inward life as we do to the outward life, so that the two may have congruency. Re tlhokomele botshelo jwa mo teng hela jaaka re tlhokomela jo bo kwa ntle. We must pray daily. Number 3, Re tshwanetse gore re rapele tsatsi pray daily rapele for the renewal of the Holy Spirit. re rapella go godiwa le go shagadiwa ga Mobu. Pray for the latter rain. Re rapella pula a gogola mo Seek go. for it. A re senkeng. Do not leave your knees until you feel the power of God. O ska tswa mo mangoleng a gago go itha o utlwa nonogo ya Modimo. We must examine ourselves. Number 4, Re tshwanetse gore re itshekaseke re iphukutse daily, tsatsi le letsatsi. and not leave self-examination to the hour of sickness or approaching death. Re se ka ra emela gore ga re setse re le gaufi le go swa kana re lwala e be le gone re itshekatshekang. Jesus is coming again. Jesu o eta gape. The bridegroom is about to come. Monyadi o toga ata. Can I tell you the truth? Nka le bolela boammaaruri. Lost opportunities seldom return. Sebaka se se lathilweng ga se nke se boa. Others say lost opportunities never return. Bangwe ba re sebaka se se lathilweng ga se nke se boa. I want to suggest to you today, Ke batla gore ke lo reye ke re gompieno. kill unbelief, Bola go tlhoka tumelo. because it is a paralyzer of religious energy. Ka gore ke yone e tseyang nonogo ya semowa. Cry to the Lord.
Go ela ko Modimong, And o se prepare belaele, now. o bo ipaakanya gompieno. Get the power of God Nna le nonoga ya Modimo e and amogele. move ahead. O bo o tswelela ko pele. Forge ahead. Tswelela ko pele. The Lord, Morena. the Lord, Jehova. the Lord, Jehova. Jesus, Jesu. Jesus, Jesu. the Messiah. Moluki. He will have mercy on us. O tla nna le maitelo He a has shown go us feta enough grace. o re bontshitse segatso e le Are you gone. like me today? A o tshwana le nna And gompieno. you are saying, Father, O bo re rara, I want to be wise. ke batla go nna bothale. I want to be wise. Ke batla go nna bothale. I want to be done with foolishness. Ke batla gore ke lathe boelele. I want to be done with intoxication of self. Ke batla gore ke tswe mo go tagweng ke bonna. I want you. Ke batla wena. I want you to make my heart gold, Ke batla gore o dire pelo ya me go uta. pure, E phepa, loving, lorato and caring. le go kgathala. As a church, Jaaka phuthego. we are too correct doctrinally, but we fail to be correct relationally. Re mo tshiamong ha go ya ka ha dipalong, mme re palwa ke go siamela go tshela mmogo le ba bangwe. As we wait for Jesus to come, Jaaka re emetse Jesu go tla, part of being wise sengwe sa go nna bothale, is to love one another. go ratana. Pick up the phone and check on others. Tsholetsa mogala o thole ba bangwe. Be relevant to people's needs. O ele ditlhoko tsa batho thoko. Do not say Modimo teng. O ska re God is there. Say it, Go bue, but show it. mo bo go supa. Say it. Go bue. God is there, Modimo o teng. but show it. Go supe. As you are wise Jaaka o le in bothale. your waiting, Ka go leta ga gago. let's treat each other like candidates of heaven. A re tsaneng jaaka batho ba ba yang godimong. Jesus is coming again. Jesu o eta gape. If you are like me Ha o tshwana le nna. and you are saying, Father, help me, O bo re rara nthusa. give me your power, Neela nonogo ya give me your gago. strength Neela nonogo ya to gago. stay focused, Gore ke be ke tsepegile to stay matlhale. determined. Gore ke be ke tswelela ke ntse ke Because one thing for sure, ka gore sengwe hela se re the ka se pandemic is ushering in systems that will bring us to a new world order. le robo le tsisa dipuso tse di tla bong di re isa ko pusong ya lehatshe e ntšha. Don't think it will happen 10 years from now. Lo ska lo akanya gore dingwaga tse di lesome di santse di setse. Watch and see Lebelelang any day now. tsatsi le letsatsi go tswa It will gompieno happen. go tla diragala. Now is the time not to slumber. Ye ke nako ya gore re ska robala, Now is the time to be woke, ke nako ya go tsoga, to be sure, gore re to be tlhomamise, steadfast. re be re tsepame. Is that your desire? Ga ke keletso ya Is gago. that your desire? Ga ke keletso ya gago. Can we stand up to commit ourselves to this cause A re ka ema go itshwaela tiro e. as a signature E le sekano of what we want to accomplish? se re eletsang go se And hitlhela. the Holy Spirit is recording this transaction. Mme mo boitshepo o a kwala The Lord help us. a Modimo a re thuse. Father, we have nothing to bring to you that can make us appropriate, but you can appropriate us. So we ask for forgiveness of sin. We also ask that you bless our existence. Teach us to be wise. Help us, Father, to put aside self and the intoxication of self, but that we may be intoxicated more with the power of your Holy Spirit. Father, forgive us, for we have done wrong. And so we plead for the latter rain. May this day be a celebration of the power of the Holy Spirit that was given to us for free. Use us like never before, Father, and please save us in your kingdom. Teach us to love one another. Teach us to be relevant to each other. And teach us to look unto you where our help comes from. Our help comes from you. While some trust in horses and some trust in chariots, today we choose to trust in the name of the Lord our God. Lead us thus, we pray,
in Jesus' name. If you believe it, say amen. I wonder how I'll feel that day when Jesus comes and we say goodbye to this life on earth and fly away and land on glory land. At first I'll think must be a dream to see the angels all around and see the saints who've been gathered from planet Earth. It's too good to be true. But then I'll feel like I'm not worthy to stand before the throne of holiness. But Jesus smiles and says to me, "Welcome, well done, my child." Then all the saints shall join to sing Hosanna, Hosanna to the risen Lamb, the Lamb who once was slain for us. hallelujah. Oh, worthy is the And all the saints shall Lamb. All the join saints me. shall join to sing. They sing on. Peleng ra go leboga re go lebogela molaetsa wa gago o re fileng one ka mothanka wa gago. O buile le rona gore re ipaakanye re baakanye morena gore re go emele e re ga ota re se ka ra helela re tswaletse kwa nte re utlwela botlhoko morena mo nakong ya gompieno le mme le re jaaka re tabo re tswa re thuse go tswela re thathanya ka molaetsa o go itlhela o re hetola go tshwana le wena. Tswa le rona jaaka re tabo re tswa mme bolong ja gago bo nne le rona go tswa gane go apele go itlhela o tabo o bona diwa mo marung o bo re tseela kwa bogosing ja gago. E ke thapela rona ka leina la ga Jesu, amen. Well, get on board, little children, get on board. Little children. Well, get on board, little children. There's room for many or more. Well, get on board, little children, get on board. Little children. Well, get on board, little children. There's room for many or more. See the gospel trains are coming. I hear it just at hand. I hear the wheels are rumbling and rolling through the land. Well, get on board, little children, get on board. Little children. Well, get on board, little children. There's room for many or more. Well, get on board, little children, get on board. Little children. Well, get on board, little children. There's room for many or more. Well, gospel train is coming, and she's coming around the curve. She's pulling all of us steaming power and straining every nerve. Just get on board, little children. We saying get on board, please. Oh, little children. Just get on board now. Get on board, little children. There's room for many or more. Just get on board now. Get on board, little children. We saying get on board, please. Oh, little children. Just get on board. Get on board, little children. There's room for many or more. There's a train going east. There is a train going west. Get on board. Well, I know this train travels so fast. Get here. The west is blowing. Get to see the angels singing. Get on board, little children.
There's room for many or more. Just get on board now. Get on board, little children. Get on board, please. On this train. Just get on board. Get on board, little children. There's room. A room in the upper Room, there's room. Room in the lower room. There's room for many or more. Oh, yes, more. Well, get on board. Get on board, little little children. Get on board. little children. Well, get on board. Get on board, little children. There's room for many or more. Well, get on board. Get on board, little children. Get on board. little children. Well, get on board. Get on board, little children. There's room for many or more. See the gospel trains are coming. I hear it just at hand. I hear the wheels are rumbling and rolling through the land. Well, get on board. Get on board, little children. Get on board. little children. Well, get on board. Get on board, little children. There's room for many or more. Well, get on board. Get on board, little children. Get on board. little children. Well, get on board. Get on board, little children. There's room for many or more. Well, the gospel train is coming, and she's coming around the curve. She's pulling all of her steam and power and straining every nerve. Just get on board now. Get on board, little We're children. saying get on board, please. Oh, little children. Just get on board now. Get on board, little children. There's room for many or more. Just get on board now. Get on board, little We're children. saying get on board, please. Oh, little children. Just get on board. Get on board, little children. There's room for many or more. There's a train Get on board. going east. Get on board. There is a train Get on board. going west. Get on board. Well, I know this train travels so fast. Get her here. The west is blowing. Get her sit out and just steaming. Get on board, little children. There's room for many or more. Just get on board now. Get on board, little children. Get on board, please. On this train. Just get on board. Get on board, little children. There's room. A room in the upper Room, there's room. Room in the lower room. There's room for many or more. Oh, yes, more.